Aitaka Mario Sanzion, ongiet horriak landare Rubitzelaira, gaurko jardunaldia, hogegarren jardunaldia, Hernani Alcobendas. Ona hemen, bi taldeen amabostekoak. Alcobendasen aldetik, bat Gómez, bi Federico, hiru Bertu, lau Sanz, bost García, sei Rado, zazpi Pirifica, zortzi Newton, behatzi Fernández, hamar Mateu, hamaika Londoño, hamabi Pereira, hamairu García, hamalau Iñiguez eta hamabost Martín. Ordezkoen aurkian, hamazazpi Carrera, hemeretzi Martín, hogei Ribot, hemezortzi Pacheco, hogeita bost Sánchez, hogeita bat Gorita eta hogeita bi Heredia. Txarro bat Alcobendasen alde. Eta hona hemen Hernaniko amabostaldia. Bata Johnny Zausti, bi Ariz Muñoa, hiru Xavier Garmendia, lau Iker Fuentes, bost Beñat Iradi, sei Arcaiz Otaño, zazpi Joaquín Esnal, zortzi Eki Aramuru, behatzi Martín Collado, hamar Iraiz Garmendia, hamaika Iñaki Leonet, hamabi Pello Pérez, hamairu Igor Etxeberria, hamalau Anar Zelosegi eta hamabost Oyer Garmendia. Ordezkoen aurkian, hamasei Javier Seco, hamazazpi Eneko Noriaga, hemezortzi Mikel Pérez, hemeretzi Iñaki Otxotorena, hogei Aitor Lucas, hogeita bat Jonander Puertas, hogeita bi Asier López eta hogeita hiru Ander Gutiérrez. Txarro bat Hernanien alde. Epaile lanetan, gaurko epailea Felix Villegas Baiolitzeko kolegiokoa. Eta beti bezala kontraio respetatu, baino batez ere etxeko ekipoa animatu. Mila esker eta ondo pasa.
Gizon, aita kamaren sanción, horien zeua, baino beste bat, hay un coche que está obstaculizando la salida del garaje, matrícula 6 BZF. El coche es un Toyota Avensis. Mesedez, Toyota horren jabea azaltzeko kotxean mugitzea. Toyota Avensis 6 BZF. Eskerrik asko.
Atención, ahí está María Sanción. Hernán Irén La Orden, Marqueño Moren, Tosqueta, Tatarel Tosqueta. El número premiado ha sido el Beachi 0 Lau Sorti, 9048. Beachi Mirá, Tabeloita Jaspi, 9048. Agarra la tata. Pasa por Cantina el afortunado poseedor. Vale, que ricasco.